Wow. Napera sukai moto bali pamoja na ichechi mtawe ya bino tirole ntikulangireni tutenga wa yamba ilipo ile konso mtawe ya bino yomwe tifunika kuti tichitane invite chitani share kutenga uyu mzilise banzani kuti utenga wa yamba utenga wa Mulungu ndiponso tipepesa kuti kuliweva tiona online video metri na siku ya lero iliko yofuka kwa pamoja because magesi kulibe so bazinizindikira mulaliki aoneka bwino chitaniko ni invite wanzanu kuti utenga wachipulumuso tawika patebo seri kuno kuti aliyense anyemeko fikira ku mazuro vaina ya utenga wa bwino. Utenga wa siku ya lero sini kutopesani utenga wa ufupi koma muli utenga wa ufupi wamene uyu wachangu amadia zambiri tinakala kwa kumuzinja time ya njana ya kuti masevina sima mpale ngozi ero bantu mikovu ero kai sima ni chimono time ya njana so aliyenze wasuna kosuna uka embekezera kutafuna uzapeza mbali ya saraika yeko okuja basira mbali so ndikumeka ngashwacha kuti wasegura pakozi uzatafuna parasti kuponya kuchambe ka olowa kunene aziromazi washita bwana wakuta paliye vuta so tentidye mwachangu utenga wa Mulungu ndiye mwamene malemba yakamba kuti dyani mwachangu bakumbuka naini wena ko Yesu ndiye ngoza ya Paseka kwa anakamba kuti dyani fast katuka kiosa dia pamono uzapeza mbale watu wa cities ngati ndizi jambale za flower mkati zija uona munga ndiyo ikalimu mbali kasi ni flower akwira japembale so peza mulimbe. Okay, chapa muntu cha siku ya lero chikamba kuti Njoka Yamkuwa pa mtanda ngambiri munga utenga uyu uchokera kumwanga kansi uli malemba yo katolika yes. Njoka Yamkuwa pa mtanda ukauza muntu kuti ndali kuphunzira utenga wa njoka ili pa mtanda akamba kuti kuchechi kwano ni masatanist wali kunyozera Mulungu so kuti ni Yesu chabeze pa mtanda njoka unaiona hapo ngara pa mtanda kambiri wasisana nazo za kuti njoka sina kalikopa mtanda kamba kaputi malenga sana milenga bena abusa sana wanalikile utenga tukawaza kuti Bible ni mozi ngankale waona kuti ku Old Testament ku New Testament Bible ilangu tabe pa chintu chimozi palibe difference ye ilipo chintu ni chimozi but kamba kaputi ni wang'ono oitaniwa kuti akalalikile utenga ni kudoba chabe utenga level ni kutamanga na so besi baziba beba kali ovalika bamango konka aliyense aziromaza abara jacket abara tie pakosi abara na sabato akamba kuti ni ngusa na Bible kumanje nikuna niverenge verse ya Luke chapter 10 kalbe naenda mu utenga wanga kuti muone kuti awa bantu omweti kumba alikulalikira utenga ambiri sana tumigwa kalalikira utenga koma anazituma iwo oka kuti lekani pite kalalikira utenga myakine ningapezeka ofarini nakacha 10 paja kuti nina wa madamu tikaguleko nkuku pa Christmas or pa New Year ikabwera next time nikuna kuberenga buku ya Luke chapter 10 niambire pa 19 niberenga mchewa
mulungu anachitira chisomo chakuti chitundu chamene sunapuzireko kuchikuru pano uverengapo ngakhale ubaba. Vesi 19 kamba kuti ine ndakupatsani ulamuliro woponda njoka ndizikanira ndikugonjetsa mphamvu zonse za mdani, palibe chimene chidzakupwetekani. Ninamba ma Pentecostal churches i verse vakaikotinga iyi uzawapeza wali bize wajaka pansi, so anatipasa ulamuliro wojaka chani njoka na vikanira ndipoza suza rumio wakasiriza viti vaika panza pana Satani kuyamba kujaka because Satani bakamba kuti ndiye njoka na vikanira. So mulungu atipasa mphamvu za kuti timudyake uyu mundu ndiponso saza tiruma. Verse 20 kamba kuti komabe musakondwere chifukwa mizimu yoyipa inakugonjerani inu. Koma kondwerani chifukwa mayina anu alembedwa kumwamba. Muntu akundokondwera kamba kachani, kamba kakuti zina lake lalembedwa kuti kumwamba. So kamera mulungu akamba kuti ophunzira anga nakupapatani wayana kamba soma otere Yesu anavatuma ma disciples vakati vapemberera kuti pitani kapembereni vantu muchose ziwanda muporese odwala. Then vanaenda ma disciples uziwa ukapasiwa mphamvu zako tikapemberere viwanda uchitika ndiwe mulungu manje because wakana na ulamuliro kufika chabe. So bonse mwenye madimoni ya pangalira ini sokoro autako fulo kupemberera anituma mdani kweba ikamanja pa watu kusamuka madimoni magaizi wanapemberera watu viwanda vinali kulia kuchuka. Then gweza ripoti pewa nachoka kuja ophunzira Yesu Kristo wanapera na chimwemwe tenti pereke ripoti timuuze msokolele kuti viwanda venze kuchuka vachoka pampambo zijazamene watu tumana zotika vichuruse viwanda tezo funo chayana ma extra job kuti zoona tuone ingati mpamvu zoona zitisebenzera. Then Yesu anayimirira so avaseka chifukwa chakuti vanali kukondwera kuti madimoni yasemuka, chifukwa chakuti vanali kusekerera kuti ziwanda zachoka, chifukwa chakuti vanali kusekerera kuti matenda yapora pali wodwala. Then Yesu chifukwa chakuti aziva kuti Satani alina mphamvu yochita maere kusemula madimoni, Satani alina mphamvu yochita maere kuporesa matenda. So akuika matenda kudwala serious nobolo yachosa kukurupirira so kutayo ndiwe mulungu wazoro. Iya isi mulungu ni Satani akuika kocheka matenda kuti umukonje umukurupirire. Kuri chimozi chomwe chifunika kulengesa kuti tikurupirire chowo. Yesu anabauza ophunzira ache verse 20 kamba kuti komabe musakondwere chifukwa mizimu yoyipa inakugonjerani, koma kondwerani chifukwa mayina anu alembedwa kumwamba. So aliyense omwe amapita kukati siku ya leo ukapeza alina mbili unaona wabusa demon si kutaraundi unaona wajana papa waenda pajana oro wamaiba kwa bwana serious watumele chefoni one time wako ukapeza mbusa wote alina mbili yote ukamskaninga sopa spirit uzaona taboti ni mangwa mbeba ima tusha uzu ikapa jatamenye ikola ikaika pa jatamenye ikola ikamiona njara ima dia uzu wamenye 24 hours so njara ya likita kulibe vovutana nabo uzo wabona choka dama nikupinda mkachora kana pasi kwamba kuti ya mamba yamenea kaima rozaleta ina ukapeza mbusa alina mbili yote ziwa kuti mbusa aliyeutika because mbusa amapunzisa bantu kuziva Yesu. Why timapunzisa bantu kuziva Yesu? Zakupasani verse. Reason why
mubusa afunika kuphunzitsa abantu kuziba Yesu. Lekani sirize iyi verse imene. So amauza kuti musasangalale kamba kakuti demoni yachoka. Yesu wayuza abantu motere koma ndiwo wabatuma kuti bakachose zibanda. Then Yesu azakuza kuti because Satan nchito na Eva amaigwira. So kwanisa kusiyanisa Satan na Mulungu ni uti. Because wa Mulungu azafika azapempera demoni yachoka. Satan naye azachita maere demoni aika akafika chita neutralize. Naye bayimirira kusense nize na demoni awe ujambusa opaja uja ananichosa mademoni nikuzana bose babiri mademoni munachoseo lomba anachosewa demoni na muntu wa Mulungu ni uti. So chifukwa cha ichi Yesu akamba kuti do not rejoice because demons have obeyed your command. No. Sangalalani chifukwa cha kuti maina yanu yalembedwa kuti kumwamba. Goya Mulungu ni yakuti bana bake barobe ufumu wa kumwamba. Gankale ulibe sapato, gankale ulibe tai, gankale wagona njala, Mulungu izonse alipenda zonchi. Chomwe alinacho nchito maningi kuposa zonse nikani yakuti mwana wanga apeza ufumu wa kumwamba, ufumu wa menesukuta. Solo mbaona nipitirize kueleka pa 21. Mtawi imeneyo muzimu woyera anadzaza Yesu ndi chimwemwe ndipo anati Yesu alikulangula mawa ya disciples akamba kuti muzimu woyera unamudzaza ndi chimwemwe mukati mwa mtima wake. Yesu wayimwamba kusangalala pamene mutiuza kutikondera asangalala Yesu kamba kakuti atiziza chisisi chakuti zezichitika pazikora pansi mamiracles yetiona tisa denkawa nazo ni zinthu chabezo mwezi zata very soon. But chifukwa chakuti nakuunikira ni chisisi chakuti langana ni maso yanu mpenye kumwamba, then nakuuza ni chisisi chabwino choposa visizi bonse. Asangalala Yesu muzimu watafika pa iye. Chimwemwe ndipo anati ine ndikulemekeza inu Atate mbuye wakumwamba ndi dziko la pansi. Yesu ali pa dziko la pansi ayamba kulemekeza Atate wake. Vera chisisi chili apa msogole. Mulungu atichitira chifundo siku ya lero kuti tiphunzireko zina somwe tikalipeta phunzira. Ine ndikulemekeza inu Atate ambuye akumwamba ndi dziko la pansi chifukwa mwawabisira antu anzeru ndiwophunzira zinthu izi ndipo mwazivumbulutsa kwa ana ang'ono inetu Atate pakuti munachita zimene izi mwachifuniro chanu. Mulungu kusekerera kamba kakuti utenga wachipulumutso wabisiwa kuli bantu be antu anzeru omwe utenga uyu unabisiwa kuti wasauziwe wamene unengesa Yesu Kristu kusangalala ali paziko la pansi ni bantu otani. Bible ikamba kuti antu anzeru bantu ophunzira ni bati ndiye wanaphunzira mathematics or physics akamba kuti yayi sinikambawo waliko wanapanga bungwe ndipo so wanakamba kuti tiende ku Bible college. Bible college ya sovereignty itachani atendo kufunza za kumwamba. Ni jana nende kumwamba za kumfunza za kumwamba ku Bible school ko. Akamba kuti as the spirit leads tuzapuzi. That's why you want a lecturer akazunguka kusema chipupa so abema ngofu aka. Fwe akaziliza abwera mclass hapuzi mazibusa ku Bible college. Then mampa sauli mwa is a man of God. Diati kuza zao Mulungu pa. Ndiye mwe Yesu analikukamba akamba kuti waliko bantu banakara pansi then banabiriza tendi kuzira zao Mulungu tendi segulema schools then ukasiku kodi school yoni ya free abusa akamba kuti ya isi ya free ulipira school fees ulipira
school fees kutokumuzireza wa Mulungu akutie kaili mabuku ni odua. Then Yesu asangana nakamba kuti ambuye zikomo popeza ichi chisinsi cha chipulumuso munachibisa kuli awo omwe azicha anzeru na kuzivumbulusa kuli bana bang'ono bana bakanda bana bang'ono ni bangi ni abo bali mungabe ne Peter bapisana ndi kusukulina yonse chindo yawe naliyo bila cha pensoma. Then Yesu afika kamba kuti abamara mulosi ni bafuna because wanaenda kusukuru kapunzira za Mungu nifuna mafisherman beba bila cha pensoma. Peter kwera kuno tieni mukameze bantu loti soma zemumeze dimbe upeza bantu bakuru wanakwenda na briefcase ya baramulo badabaso kuti Peter siwo punzira pati chipuziso chotere wachichosa kuti. Then upeza wene bo banyada na kunyenda bakamba kuti sini kumbansoni kulalikira utenga wa Mulungu popeza utenga wa Mulungu mukalalikira za mtanda kuli wena ni useless message. Ni unasikiza za mtanda pana naye za mtanda mbea tumebosho endani ukwewa zangu wachita kwa professor mzangura kwa kakasilipa mmengo za mtanda unamuona kwa Yesu enzo sauko suzu wakuti became poor for us to be rich. Yesu akamba kuti aba bantu wotere aba utenga unabisi wa kuli iyo why Mulungu wabisa utenga ku bantu wotere. Auzaimbe na response manjema. Don't worry. Utenga ni wabuna no fupi but ni wabuna siku. Amen. Ati nchifuniro cha Mungu kubisa utenga. Verse 22. Atate anga anapereka zintu zonse umanja mwana. Palibe amene amadziwa mwana kupatura atateeka. Kulibe wamenaziwa Yesu kuchosera bondani watate wake poka. Teti ende panja tikafuse mazibuza bambiri kuti Yesu kuziwa wazakuza kuti eti kuziwa umuzi wati ndani ni Yesu kaidi. Iwe bishop Yesu umuziwa zabata yeni muziwa ni maralikira mawe ya mbuzi umuziwa kuti ndani ati ni Yesu kaidi. Vera nkaliria Yesu achitira ongoni auza opunzira ake kuti zonse kumwamba ndizikora pansi zaikidwa mumanja mwandani mwanga. Okay, Yesu wapasi wa bibi china ni chani vera palibe amene adziwa mwana kupatura atateka ndipo palibe amene amdziwa atate kupatura mwana yeka ndiponso amene mwanayo akufuna kumululira waziwa na chape babili. So Yesu na watate wake Dima we akamba tukulibali aziva utole chongo cha chipera kulibazi aliziva ine pano one papa chape chongo so atate chiba nantuma ndiye baliziva ineka heli kuliba wamena muziva atate dine neka natumiwa kwa mazikora pasi ni muziva heli nabo bang'ono bamene nasanka ine kuti ni bavumbulusire kuti iwe nizive iwe nizive iwe nizive. So fuzo yanga ni yakuti tikati nichoke panja siku ya leo tenti zizunguruka tizienda mkomboni yatu inochaka wenda wali manyumba wenda wali maskuru wenda wali panja nichiwewewe chaka nani Bible ikamba kuti bang'ono chaka bamene nasaka kuti nizivumbuluze kwa iwo ndiye baniziva. Ukapesa chikuru cha watu 5,000 people are seated. I receive mulibe Yesu akapa kutini wa mono chabi wamene banizi. That's why umaona kubima of grace we don't force people to come to church. Tieni church tuna namba ipake, tieni church tuna namba ipake. Iyai alipe chifundo choo cha zikorose no prumusa abantu bali mu sika first kapera ni mawe ofya no wanapurumuka na wana wake 8 ziko yose mumazi ambuye mbaya shwa ziko yose ili kukumza jabe bantu bali 8 akamba kutika ili ndiye kwenda zifungurusa kulia bali wa ngono cha hebi wote akuza
chimozi na chimozi da mudara wakawe na saseka bwino akafuna kuocha ama ocha zikoroze kupulumusa kwa chewa ngono loti mnapulumuka bangati ezokuza tateze chewa tatu ine na bana banga babiri bakazi Sodoma ndi Gomora yose anaocha nangalero pita kama kuti generation ye iliko siku ya leo aisungira muliro uli mkabatiso ubeba beba chako Mulungu wachani muliro waona wafana Wapiki wafana wafakisa chongo maningi wapisha madaksi wapisha na nkuku wewe wafuna chabe kuti wao wanakutindia zinapa isaba nzao pa kibroth hata va funafuna nyama baje makweo zikuchokera mumazi osa chosa mwazi nyama ikalia hapa ikupa hapa menea ndiye muliro huyu pita kama kuti ziko hii generation ye ilipo siku ya leo bana wa Mungu hiyo segurani makutu anu kuti mumbe utenga wa chipulumuso note utenga wa mbatatisi na hanisi na onyoni apusa haita professor kutile wankalisa manini 2 weeks suku dia chicken kwa nyumba papa I want to prophesy tomorrow you are going to eat chicken zaipeza kuti su sevenza apusa mzali pasa iya ingakufuna uipeze ishangako kanane mbelese kuchecha zero za ndabwa chemu mtakuletera mkuku nyumba dia utenga wa chipulumuso yometera likira Yesu akambota ayayi mnazivumbulusa chabe kuwa ngono noti chiguru chose chamene uwo that's why kuno bana wa Mulungu sitiza kupunzisani how to make money sitiza kupunzisani kuti ufuna olemera ngero chati kwa very soon zalemera kuna kupunzisa chabe kuti Yesu ni ndani then ukamziva Yesu ukasekura buku ya John chapter 17 verse 3 John chapter 17 verse 3 why Yesu mfuna kuti kuzive why Yesu mfuna tukuzive verse 3 kama kuti tono moyo wa Satan ndi uyu iwa kudziwe ni inu Mulungu yekayo ona ndi Yesu Kristu amene inu mwamutuma bana wa Mungu ama verse report tikaenda kucheki wabeleka kwerera kuno chamene chikulikosakira ni chani moyo wosata simame ndani moyo wosata tizaupeza bwanji akamba kuti moyo wosata pastor sibana kusakira moyo wosata ni kumuziva mukaniziva ine chabe na atata anamtuma kwasi moyo wosata wakufika that's why you wanna kupuza mazipuza wa milisi ya leo kuti apusa ufumu wako mwamba mzaro wa akuzata your question mwana wangu ni complicated iyo hizi ni chisisi cha Mungu akaza abusa ngakamba so simuenda kufumu wako because wewe wa ufumu wa kumwamba akalipano aziba kuti ufumu wa kumwamba ni chitakwanje niro why aziba because aziba chisisi cha mwana wa Mungu. That's why you want to John chapter 17 verse 3 kamba kuti moyo wa Satan ni uyu kuti mumuziva atate yeka na mwana tumiwa pazikora pansi so kamuziva mwana na atate anamtuma pazikora pansi ufumu wa kumwamba utabwaji waro. That's why timaziva ngangala bora titea wonse ngangala game titea wonse tsaweza wonse tikamkalia gospel oro ni watate wako ni wamai wako muda na familia choka pana chini na utenga wako ulibe kumudu kasovereno Mungu pangacho gospel imechi bururu ilibyo kuti napatwa wonse wawili ilibyo kuti wale wakuru banga wanafana wana ilibyo kuti wale watata wale wamai mukakamba zokudia za Bwana mubirizana tenti retani kamba ora kabrai kafika pa hebu kakamba kwa amai kwa dimusi wa chakuni cha mpeleka ichini kuma poison wayamba ipo bisie mzarenge sapeta itiende ba taika brai jepe ore tafautenga wako ipo tazaka vikamba first TNT die first utenga ulimechukua that's why Yesu akamba kuti sina bwere kuzesa mtendere kwa inu ndara kuzakupaturani why kutipatura ndine chisanzo cha bwino ile ndine twin brother wanga akara kwa kaone OSDAF
tikakumana so hi bro ka muliche mwadiera ndiye kaya uteka wa Mulungu enda bwanja tabusa iwe natendi na abusa iwe ndiwe member kwano kuchetu kumushika bwanja konka LNG white muntu okongoro kokonga LNG white anamenye wana mwara kumutu sogonezeka ayamba church SDA heni usuna fenteko one day kukonga mungu wote sense mkovu yakuza asiniona badika sinikonga tata Heruza kama nachukua jao tuone kandiwe mtali leka ni mkovu ukonga utali wa mungu instead yokonga sound doctrine ya melawe inawe hata yukane mini waya mamona cheti isi mtali cheti kapepa chiburu pa motiva mamona ati anapeleka kuzati patura so kakale tina bandwa day mozi wenayo badika ukania gospel ati patura kama kutaa mkafika hapa pepe hapa mzia gospel size samtendere mumabanja yebe ni boss asaka kunani gospel ima ikangena mu nyumba zote ka iyo bapatura so kutaa wamuona uyu ni Maria uyu ni Mary Mary si wangu Maria ndiye wangu Maria Mary kaira ndiye asunga Maria uyu na Lazarus then Yesu akamba kuti Lazarus alikumbali kwatu Maria alikumbali kwatu but yuwe asunga abantu sali kumbali kwatu yazo yona Yesu afika ayamba sermon mu nyumba abalikiazo babwera bene nabaremba baronse bene ba nyumba bali busy bali mbana na mapoto wapi baraza wabo complain uyu ankali isa kwa ngombera utenga ite dabere ngo titemezele kupika kuti mugema musanga musanga then ombera abasogoreri bakamba kuti uwamuona wewe ankala we alemba mawe meneni kuzisi atenga chintu chakutisanga pokiwe na mungu manje olimbana na mapoto ankala nayo nali deose namba rozapizikana balicheni mpasawe unalibe kuchokera patiyani koma Mulungu amchindira chifu timalalikira utenga balitaona ni kulikwesha nini zokona uzifunza kumoyo kwamba kuti why tikalekera utenga ndozabiza na tizona ndio utenga ukasiriza ukitiza de kwenda kucha kwesha nini ambaye kama kutapawa ikalibe kufika bena utenga si wao wasadaka nyuma walimikacha be mtima kutiwa sakubiri day kafika jani baochepe gozi za wao zachabe kuti munakana nenda batizona nikumbuka anabara alikira ko ngaizo ati anaraikira mayo unashita bwanje pe unambera utenga kali satana kone kaizana ni kwira lero zapeza satana aba kara meeting na Mulungu satana kama ndara wasani na misira ndavara babwanje ndio yote ile kama mtini unakwira ko kama tichabe unazikwira mweka bati chipwa cha ichi muyenda kumuliro wa mdara sori asogolerera likirani koni pawono nizatembe nuka then udaba Mulungu akamba kuti pastor sibana makama yanu ya kumuleko hii time yona likira inasida then jepe umuza muziba Yesu turukana yake kuti kasi uyu muntu time ikafika alipe chifundo akesa amen ngali kuna kupanga kwa kodi yake siku yale na kuti tiende kutenga watu wa Mungu utenga watu limuli Numbers 21 verse yake ya 8 je patoka cha pamutu na 9 koma ni wabwino ni kuti jambe kumelenga uchokera kwa verse yake ya 1 ni zalama kuyende ni pasulira hapa so that it is series la kutenga omwewe Numbers 21 ndiye mnali maere noti maere muona pano siku ya leo kazikora kwanza aya si ayo aya maere yakuti upanga chabe masamu achita akiti wakukopa aya ndiye nali maere ya hiyo tiambire mabesi yake ya 1 chapa mundu chirumba wajaba kuona ngeba kwa arad anali mfumu anali kunkara mukena ni kuiti side mayembera zinachitika sininga msipa mburema arad because ndiye mwezo kunkara huyo mfumu yake nani ya kwa arad imene
Messege itamba kuti Aisraeli akubwera kudzera msewu wopita kwa Tarimu. Inachita nkhondo ndi Aisraeli nigwira ena mwa iwo. Imfumu inambera tu Aisraeli balowa mu city yatu ndiponso babwera mu njira ya spy. Baba pitrani zawo bena ngo pitrani zawo tiwolo kije chitika mu muzinda wa Kenani mu Aradi mfumu Aradi ni chani heli balowa babwera je yo bisama kasi mfumu yarandira kudala utenga kuti aroba wa Israeli uku after yatamba kuti Aisraeli waroba uku mfumu inaita bwana inamenya mkono ndi wa Israeli yatamenya mkono ndi wa Israeli ikama kuti anagwira bene wa Israeli na kuwafaka mundende. Nichani chinachitika atawafaka mundende hapa ndipo Israeli anachita ronjezo ili kwa Yehova watagwiriwa bena mkala mundende akamba kuti wanapanga ronjezo na Mulungu wanapanga kwa ronjezo na Mulungu wanalikuza Mulungu atate takurupirira kuti kopanda inu sizakwanisa kupambana abantu tipase ni mpamvu tigonjese ndikonso tizachita zira zili zonse zomwe mufuna imwe kuti ise tichite ronjezo iliko ndi Mulungu analigomera chentimbireri mozi mukapereka anthu awa mdzanja lathu ife tidzaonongeratu mizinda yawo. Okay, Waisraeli wafuna kuononga mizinda yense Kenani mfumu Aradi. Yehova anamva pembo la Israeli ndipo anapereka Akenani yao kwa iwo anawaononga pamodzi ndi mizinda yawo kotero malo awo anachedwa Horima. Kapeza mawo achedwa Horima panyumba kulibewa mwenye asara. Watamenyewa wa Israeli watagwiriwa bena kuikiwa mundende then banalira nakupemba ti Mulungu mukatigonjesa tingabamenya babantu kubapaya na kupayira tumizinda yawo manyumba yawo yonse tizitaono. Aisraeli anali mu road yopita kuyenda Kenani. Then Yehova anambanata nakupasa ni pamvu bamenye nawo wanamenyewa abantu bose na kuononga manyumba yawo yonse yanasira. Then Waisraeli wanasangalala wakasangalala Waisraeli kuli kintu chimozi chinali kumtagwisa pali bana Waisraeli wayi wanali kukonda kuchita kuti wagwirizana na Mulungu apa abamenyera kono wasasekerera mayo wampandukira lero wampemba wagwirizana mayo wampandukira lero wagwirizana mayo wampandukira. Bana wa Mulungu lamulo ya Mose sinapasiwa muziko ya Egypti. Lamulo ya Mose inapasiwa kuwana wa Israeli mchipuru. So nikuna nizinyemeratu pamene tili kuyenda siku ya lero amakabati pantasi vanama pakiza mabesi kunalikira lero siapa ni amoni nizamenye latu cheniziyenda osadanka wayi Mulungu supasa lamulo kuwana wa Israeli wali mu Egypto upasa lamulo kuwana wa Israeli pamene bafika mu chipuru akakuti kuli beno amene sinifuna kutwa nkale mpata wadye mpata oro wapezeka pa chipuru cha wana wa Israeli. Wana wa Israeli na usanka mtundu kungala mtundu opatulika pa mitundu yonse jewe ndifuna boka chabe kuti ine mazinipembeza kansi ukaona Mulungu apatula kuti uyu mtundu nauko Mulungu ndimo munapanga mahedeni na majenda osiwose na wana wa Israeli ndimo munabalenga akamba kuti wayi wapatula mtundu wa Israeli kukala mtundu opatulika kuti ukupembeze mwasi ya wena muziko ya Egypto akamba kutuka wanaziko ya Egypto ya sana na watu wene ndiye watu wamene sinifuna kutuwa nipembeze wamene nifuna kuti ni waochi ukaona nasanga mtundu wa Israeli kuti unipembeze ndiye watu wamene nasanga ile kuti wanipembeze ndiposo ni wapasa chipulumuso chamene sichisina. Okay, taizi wayenkani Mulungu kuti kupatuka kwa abantu babiri bena wapulumuka bena si wapulumuka. That's why wona lamulo inaikitwa yo
kama kutoka pesa mchenjao apembeza Mungu wako mwa temeni na miara afa vile kamera because safu nika pembeza Mungu wako mwa Muisraeli ukampeza pembeza Mungu wako mwamba paliye vuto because ndiye Afrika kupembeza Mungu wako mwamba. Amen. Ikwira kwiro ndati isangara yeye fupiso la tota ina kunjo tikwa ni sababu lariki na kuliwe Somba kazi Mulungu pamenali kulangura ya mao kutina sanga mtundu uyu abana basiyawo agamba kuti zanu ngati zitonsa pamene muyenda kusogoro muzazi wakuti pano so tiri pa draft yopanga mutunzi sogoro tizatenga waliko bena majendawo zafunika kupulumuka waliwo waliko bena Waisraeli wafunika kupulumuka waliwo tizatenga kwa 10 tikatenga kwa 10 ukachifuna kwa chabewa ngono chiguru chizasarawo na chiguru chizasarawo 10 ndiye wamene bazapulumuka. So ukaona ni patula bana ba Israeli kusema Gentiles huko ndiye tena amene natenga farino ntawi because ndiye mutunzi hizo bimbe kapeleka onani Mulungu analenga watu wose bazikora pansi hata balenga wose bazikora pansi kamene anachita njani anakamba tipa watu wamene nalenga hawa nifuna kupumusa kwa chabewa ngono Mulungu wae mfuna kupumusa wangono akamba kuti nchifuniro changa kupumusa wangono because dine nabalenga oke taimbele yonkani Mulungu so mfuna kustabanji Mose nichosele mtundu wa Israeli ndiye bantu wamene nifuna nanga walewa sara uku wapaiwe chape akamba kutosa wapaya wasienga tukakuna pembeza zuwa wadu wazama kupembeza zuwa ngati wakuna pembeza mwezi wazama kupembeza mwezi Chichoza kamera kuno pembeza nilipenda bonchito because si bantu banga si wopatulika. That's why you want to Gentiles wenda wanapembeza machule wenda wapembeza mwezi wenda wazapanga chabe chingombe wachiga si kuti Mulungu sana alikuona analikuona patikani inaliko ni yakuti Mulungu alipenda zonchito pantawo ida why because time yakuti achosema liteni kuja ikaribia kufika time ya approach sabari teni kutawa promise kuja uzaona kutaza warisa kupembeza chipembezo china koma kuti wampembeze yeka so aba bantu bose sibana kuziba kuti iseta sana waya sakabata anawavara kumeso kuti basafuze ma questions yote then ba Israeli basekelera Roma baenda muchipururu tie ntachoka mugakoro munjoro mu Egypto tie tikazingalire teke then the Israel wakazifunza wakati we are very special because Mulungu isatisanga kuti tumpembeze Mulungu wakuma then Mulungu akamba kuti very good masamu yanga yapita because pakati pa bana ba Israel siwaziwa kuti nikuna pochabe wangati 10 wacha basala kuja nikuna pochabe 10 ni wapurumusi tena mchipururu nikuna kupasa nila muro na kuroebeza kupasa ndiye zambo kukesana kufikira namba ya mene nifuna izakwa izasana yepe uwana ni tawi imono chabe wampanu kila mungu tawi imono wakuperera walira Moses abapembere so Mulungu achosa Mose kumusanga kuti chosa wana wa Israeli ndiye mtundu omwe opulumuka ubachose muziko ya ukaporo ubapeleke mu Kenani nifuna baende wakankale mu Kenani muziko ya ukakandi uchi kulipe kulira kulipe kudandaula zonse zintu zizankala ziliko then Mose ndiye pamela kamba kutate ile nilina chibibwi Farao ni ovuta akamba kutoa sadaka chibibwi cha mene ndiye chenifu uzaenda ukasemeze nacho chibibwi chako nizakupa zaro na zakutangizia ngaturi kuna spokesperson kaide bantu bachibibwi bavuta simungashane naye katatu umbere kaba kesura mbamba kaide bebe balipe mpata okamba zambi ukambere ja pa akamea na bebe nisi afuza ibara so Mose ndana chibibwi jichina yote hata kwa mboni tuma sinza kwa sana na Farao sinizo kama Mose okay you are on join you are spokesperson
tieni mose mukakambisane vana va Israeli vachoke kutege mtu. So ukaona vana va Israeli vasankiwa kutoka muchiguru chini. Mulungu achosa mtundu kapenda vantu vamene afuna apurumuse ndikokusa moyo wosa. But kutoka kwa vana va Israeli ni chimviri kapenda shado yavo vantu vamene vazabwera kupurumusiwa Yesu siku lomwe ali kupera maziko na pasi. Kali birai ni drama inachaika chabe uko bakatona zeziporo chitika kusogoro betie. So isemomenta soka lila pano disa mtundu wakuti siku yomwe Afrika theni tachose wa muziko lino ziko rao kaporo kuti tirowe mkenani kuri kurowa ufumu wa kumwamba kapena paradise kuri ziko la mkata ndi uchi kuri ne mavuto. So kaona Mulungu za Mose kuti vachose wapeleka ku Kenani. Kenani ni ziko la mkata ndi uchi akamba kuti Mose ndiwe chingirikiri cha Yesu Kristo omwaza kwera kuzachosa vantu vanga pazikora pasi kuvareta ku paradise ku ufumu wa kumwamba. So kaona Mose achosa vana muzikora Egypto kuwapeleka ku Kenani. Kuona Yesu Kristo ali kubwera kuzapurumusa veyafuna kwiponzo ndiko vapereka ku paradise. Uchiona chipiripiri na liyo image. Amen. Rentaona zinali kuchitika because zinali chipiripiri chinali kuvutisa. Wenda anabwirira chipiripiri cha meneji. Kasi chipiripiri chili na maliri kuli pamene chipera. Ngati suri care usaraongala pazuwa. That's why muntu wanzeru ukaona kopya maningo kutoka wasakira mtengo uri kumunda lekali kwa nini sambireko pano wangara pa mtengo pewe yendo wangara ni pa chimviri mtengo kufakira chimviri but zuba yamba kuyenda pamene zuba ili kuyenda inewe ofendera at least kazuba karowa ikanifendereko kuna usaiti kambiri kasara kazuba odosaku wakaingira kwa chimviri kangapi wanzeru akwanisa kufendera na kwenda but kulimena vantu vamene tinaona kuti chimviri chinaenda heva asana chapepa zuwa aliso vamdala ni chani kuli pazuwa kawa mdala nili pazuwa chimviri chapendera but nakana maningi pamene pa kuma mkala wa jaira vuto kuijaira so kuti chimviri na chapele chitetie nacho. So vanaro wa mumuzinda wa Aradi mfumu ndiponso vanamenyewa vana va Israeli. Vatamenyewa vana va Israeli vanalira kwa mbuye Yesu. Tipase udindo tivamenya ava tizapwanya na misasa yawe then tizapita vili vose vamene Mulungu vuna tikuchitire then Mulungu anakamba tizikomo vamenye nawo na kupwanya mizinda yawe yose vanapwanya then ava vantu vanali pa ulendo oenda mkenani. Ulendo wotoka mu Egypto kupita mu chipuru kuti vaende ku Kenani ukasebra pasi pa uzimu uchoka mu Old Testament church kwenda mu New Testament church. Mu Old Testament church muliroya Mose, mu New Testament church taroma mu Kenani. Kasi na muloya Mose liyovutisa ndiye chipuru cha mene wana wa Israeli wanali kupita. Mbe wanali muchipuru cha zona vura siyoka hapo tukaenda so pesa kama vikadira na njoka ni chipuru nicho bali chipuru hichi siku ya leo tutone zacha ni roho ya Mose siku ya leo wenda wakali muchipuru wenda wakali kumenya na chipuru. That's why ona vintu vile vatabanga kutabira so pisha na nazo 20 years kuchokera kwa wana kufikira ndio sawa pesa. Wana wa Israeli wanagana mtipura how many years? 40. Kenani si wage. Mulungu. That's why wana madama mdandaura. Sasa imelenga pesa lipa. Wataona kuti tasiri za kumenya nao watu. Then Moses akamba kuti guys mkondo mwawina. Iresiko. Goya Mose. Nyamutawa watu waende kuti. Okay. Kaza tumata wadia sunaje eba kama chaboti kapyapo wanyama taresiko nikuyamba wai Mose oti umisira wikaro kazi ya 2 Corinthians chapter 3 13-14 nakamba kuti kufikira siku ya leo
iwo omwe wawerenga mabuku ya Mose na kuchita zamene zija wakaliopipidwa pamaso bafutisiwa because sipana zive chisisi choona kuti tiri mukati mwa chisomo siku yale wakali muchipululu. Solomba uona vananyamuka ava vantu kuchokera mufumo wa Radi kingdom na kuyamba kuyenda Bible kama kuti vanaenda rodi ya Red Sea tuandali kuyenda Wanyamata osaja bilibosi tiena then inakuwa na time ya mene mizimu zao sinare Bible kama kuti not even ikati ivereke Bible ya Aisraeli anaenda kuchokera kubirira hori kudzera njira ya kunyanja yofira kuzungulira dziko la Edomu koma antu anataya mitima munjiramo koma vantu anataya mtima munjiramo ndipo anayankura motsutsana ndi Mulungu ndi Mose nati chifukwa chiyani munatiturutsa kuchokera mdziko la Igupto kuti tidzafere muchipululu muno. Ukaona vantu vakamba mawu ya so sometimes wa Israeli vanaruka lako na liberation kama ni futisi but chifanya kuti time ukangala chapina liberation yakuti kufunika ngati futika uko kulitamela tiyambekezera su kokola upepo. Why Mose watituruza mdziko la Igupto taona pamene tafika kuno ise tataya mtima talema kansi ana wa Mulungu la Mulungu imalemeza lata ili maona wambiri vamatawa ulu kumachacha sipo kumero kupatima ngovuta kuti wasiye wena wanasi wanangazika kumanyumu service ikalibe kuyamba kuli mapledges wana wa Mulungu kuli pastors basket asogole mzagura mahumu yali 4 imo mguleko matishu yali 8 tishu niyo chipa mzagura ko polish magulire kwa busa nindana akonda maibusa hapa ine mangise kosisi maibusa rebesa pato mungazi kondwera soma members za maibusa rebesa pato ndana za bagulira masilipas Mulungu za mdarisi ine pano Mose why watichosa mu Igupto watileta muno muchipululu talema ise mitima kaza Nyamata wali kunja ngidanda ulemene bali nayo chachi kwatu tikaenda ni mafuna kupembera but tikafika ni mapredges tikafika ni vacuum tikafika iya ipando kaofani kemareta makarete makoi Mulungu sasa kudarisana kulibe kuponya coin basket wali na mapepa nyamkali bwana kuponyo mama coin mbekezani code best Mose watitazara cyane mu Igupto muno momene wadimpikisa Mose tataya mitima talema tibweza tabe mu Igupto kasi monga Wanyamata wadali kuziba kuti uyu Mnyamata mwatipitisa muno nira muno itire mesa hele Mulungu akaona zote kamata bafana cyane mwe kuna mbabuzi bakisisi kutira murelemezi ekali nikesure bamena abawazi bayamba kuona kamunga bakakona ka liberation kaida abanika bakesura this time around ijadeni kabwera kuzawa vile nizawala likira wazao kachipuru muzawaza chipesi nipuna tabe waone utuka yamba kuchita so tawi karibe kufika ni mulani yaso ayuona wamai wake Mary au zati nakulagira cyane kukufune wine this time so time karibe yes sina kama hizo na kama watu wine ya sida suzo tukafuna wine kufuna mwazi wanga utinifu kazi wa Nyamata waka kama mozi kuti Nyamata kwiki nani kujia watermelon nani kujia nyama nani kujia somba tinali kusebeza but chakina tiletera ku mchipuru chingopita tikweshe wana bibitengo tirasi wana minga ichani Anyamata wanaso wana minga katika choka panya maperana tibilire so tinambera minga zibaza mchipuru so mai wanyo zambera wakuza tuwaenda ukapanana so bafunika ka transport ni bati ma intercessors wapeleka ni okurupirika ma intercessors sitali kwa 2020 wakuza ba kapanana wakarekira hotel chimbo yote ndio intercessor
ulimena ndiraba ili yose usapiki ngashuwa ukongole kuti wabusa baende bakadani kile utenga. Iwe ni Mose uyo wamene muli naye muchipululu. Iyayi babusa badyamaniki dele 4 days konkani. Kaporo wa Mungu safu nikaso zero tu amauga ukupembelelana. Moyo wamene muka nawo. Sembesi mbusa panopeti kambabena muzina mmenyo wapa nyune. Walitaona kubusa sana gone tu ukupembelelana. Then ungachite compare moyo na nkuku shua. Wamkulira mkuku tiati. Iwo lina moyo. Kuku. Ababusa moyo nufu na meningi. Nizagura kuku rozivili mkabusa. Nizagura kufua busa mfuna nikale na moyo wa utatu. Ni Mose akuvutisane mchipuru. So ndiye chilingo wai umaona ukafika kwa point hapo kama kutubabusa. There is a question. Mukamba pastor's basket every man. Ate mwana wa. Nikuna verse ya mele kama pastor's basket. Wamba usoko. Uyifana mtoseni pa kalenda ya ola liku. Sasa kalenda kirego asasoe sawa zake. Angazi kudaba afuza va verse ya pastor's basket. So that mtu mwana kupaza nzera using a common sense. Chikukwata iti wakubandika kulalikira mchurch yao. Because yako rumuzonga kubandika. Yao church wakubandika. Sasa zirani kila kusomesa bana. Akingeni cha zikara kubenchi. Mkampisha wasatuo ni rambo bana. Zikara kubenchi sasa kwa sababu bana. Naso yuona. Wana wa Israeli pewa oza Mose. Kuti Mose kutivudisira chali mchipuru. Wao wanachoza church tika mchani kuli wana wa Israeli. Para mbozi wache sisa. Sawa kama tosa watu saba uradi. Afrika kufa. Wazazi bisamira. Naso yuona. Mungu ntao ya mene hiyo. Anapanga njoka za mpili. Wakama tabetu wae utivudisa. Mungu ndiye anapanga njoka za mpili njoka. Zinamba kuwaru mabana wa Israeli. Muyuda. Utawila upili. Urangano upili. Kumbuye kwa upili. Urangano kumamba. Njoka palipozi. Zinawaru mababa kutiba mpili wana wa Israeli. Wanafu. Okay. So hii satina kupishwa kutiwa hapa. Fana sasa ngola likira. Ngola chikuru cha mbira na influence yoi wazamkonga wafana. Desmond kasikuka ni chabe mweka ingati wakura kaambele mpingo wingi. Pano pa Assemblies of God. Stikonka Bible tikonka chabe constitution ya Assemblies of God. Natiniziwa. Sebeze time yene Mose nezofunika kufa so kutina makurusa chisisi chambene ndo mbisa. Wanafa wana wa Israeli kamba kakufuza chamefuso ya kutivutisira chai. Kakuleta choka tinakuja. Badi muno mwe watireta mchipululu. Talemba wezi kutia mana. Talemba kutia mkate opepuka uyu. Mkate olibebi na bilipozi. Kristi ziko omosi wanazote nchimbili cha kufira Yesu Kristo mkate wamelewa ujo mana. But wana Afrika kufa so that awawena wapuzirebo sofu ngo chitaso. Ichi sisi Moses. Strip because sirikale. Ichi sisi ni changa ni mdara nikakwenda kusogoro. So wafanda wakachumpa chabe. Nasa nizala kupasa picture pa first kuti ni mutundu nasakitwa bati ichibwiri ingati unasangitwa tu purumusigo waezo wapa ya mchikuru. Asa wajeni drama yeni sowela tikafika kusogoro nizashita combine wa hii majuice na magentiles pamoja ili mtengepo wanga. Nasa wana wapa ya ingati ndia weza mutundu nasakitwa chabe kuti chinkala bwani ndia wala wafumo sindekuli bana hapa na mbuzi. Batawapa ya because that's what chimbiri bafana bantu baliko kujabeba sana banga benisi na hapa baliko benda banga benisi so isatenga power mona nakuja namba ya kwana relative imewose basara imwe muenda kumoto so banarume wana njoka kwenze kujumba kwenze kutawa kwenze kulira palimepeonga nkale palibenjo palipoze pewa fika tambe ni go kwenda njoka ikuru makali 10 mbuzi sasa hivi. Ndio hata wanaja watu wajaba hata kurudi wa kirambo.
I comprende ametezo kamba hapa india kirete. Tiende kuli Mose. Kaso kwa waenda kuli Mose. Wakamba kutinga titirimu New Testament dispensation. Trina Yesu chagu wamene iye ama tikambira ise zose za mene tifuna. Nota abusa wako. Amen. Vunjwa ikatifikia siku ya leo. Tipuru kwa tamangira kuti. Kuli Yesu Kristo. Noti papa, noti wabusa, noti prophet, noti amai busa. Iyai, there is only one mediator between God and man. Hallelujah. Tika karana vuto, titamangira kuti Yesu nilipasi kwa mapazi ya dhati. Kufungusa ni kisisi ichi. Sini chita understandi, hebu chitika pakati pa moyo wanga. Hebu dapa Yesu, haku kumbuluzira kisisa kutandiza. Because azi wakutitile ni kuliko tandizira. That's why wana Israeli. Siwaenda straight kuli Mulungu. Tabera, vamos ibarani kwa ni Mulungu. Na bera kutiliza mbele kuli imejari. Ukufa, sunguluka kumosi. Heli wanaenda kuli Mose nofika nokambuka. Mose tachimwese. Sana wafuse hapa. Tachimwese. Kuchimwa kwatu. Takamba zoipa paliwe Mose na Mulungu. Taona njoka zatisiriza. Tipemperere. Kuti njoka izi zireke kutiruma. Asi Mose ndipo mbele kama kutaba. Anasimuza jabote pale gospel yo bisika. Njoka ziruma imo, why zini ruma imo. Wow. Utenga no bisika wana wa Mulungu. Kuri abo bamene basoba. Kuri abo bamene baenda kuchono ngeko. Utenga no bisiwa. Why no bisiwa? Because utenga ndio reka chipulumuso pa moyo wawe nani Yesu. So Mose anaenda mchipinga. Mulungu wangu bafana wakuti njoka zabale pesa. Barangane nikono. Ngatindiranga jare ronga kamenya bati boma iranganepo. Wafana njoka zabakakata kuipa. Thousands of them wafa nokufa. Mulungu akutawafu akutie ata Mose mapangire njoka ina wafana. Heri ngati ni Mose ukora tabaka kama mayachi kapanga njoka sibaza tawa futi. Akama kutia kai barumi wana njoka so wafunika njoka. Kutiwa purumusi. Lero ukashita zamelezo ndiwe mkuru wasa satani. Ukashite kwandi maere yote. Kasi njekwe wanatenga formula wazungu. Yaminewa makamba kuti vaccine. Ngakugora maniki malaria, bagwira mosquito ipasa malaria, kurasa malaria mtupimu wako. Malaria ikapera ipeza ina ilimo mkati. Wene kamba kuti abalimo kutara wanzatu mzoti stinga robe. Kiengisa kireva libe. Mose panga njoka. Uipage pamutengwa. Ukaipanga pamutengwa njoka hapo. Uwamuze wapana wewe walimu wana njoka. Waziranga napo che. Akalangana chape so. Nishikwazira hapo. Mose anapanga njoka Mose. Kaka. Njoka ya sira ipanga pamutengwa mwamba. Chora tukulibaza kamba utina kero obstructed. Ali Yesu alanga je umwamba njoka hiyo. Basi Mose kupera papo. Koko njoka pamtanga. Noborota announcement. Berani omba iwe Mulungu wana njoka. Ali Yesu wala kuno prumuka. Penyani. Masa ya njoka ipa pamtengwa kwa mwamba. Ukaranga napo chabe wa prumuka. Ikadeni generation ya ilipo siku ya leo kanalika opportunity manja. So gore. Mose ilibanje. Ukarangana kwa chwa kumu. Mose na inamaniki pasikora fansi. Nilidoro karimu. Wanji karangana kataksisi kanga bwele. Temba wanajitira manipulate gospel. Mose akamba kuti. Do you want to live? Langani. Instruction na hivyo msukulini. Wakazi wanivuta, nifuna kukaone kaka mugero.
nikarangana ako nikapeze kolo kamwenye shua Mose nisi wanjoka ya niru makai nifunika nikarangana nipore but nifuna kwa kama msote yani Mose kama instruction kama kwani Mose ndino ole mara kwendo hili nikarangana nizapora na kwendo izangara ko pino Mose kama utiai uzangara jabe na moyo ndiwe chirema uzangara chirema sota ukufa na chirema chako takumili vuma uzaro mesori liso liopori maana kuna nirangani Njoka Yamkuwa manizapora liso Moses uganizeku na liso kaili Mose kama utiai reason why itaika njoka pati ni hapo tukarangana usitebwanje pole aliyense wayarangana ankara na moyo aliyense wayarangana ankara na moyo kwa siri Mose na gambatati si akamba kuti vambatati si boyai kani pano na kamba kudana ni hapo tuwela kupumuka ni kurangana hapo cha ukarangana hapo cha uwapumuka ikatusakira mbatatisi usarumiwa kwa mbatatisi tangu ya mtu ukwelele mbatatisi uzarangana pa mtanda uzachedwa ururu wanjoka ni waukani ufera mameleo na mbatatisi zako batu wea arumiwa ingatafura tipurumuso langanani panjoka iyo ilia chito yanga ile yasina wana esa nanga makota pera Moses vilibwanji nakakota pera tabe kama funika pa chibanzi kakota pera kama beka budu Moses akapatia hii utenga swabene ndangana tabe pa njoka ipa mtanda itantauza chani siku ya leo tenga wana waenda mchimalizi njoka ipa mtanda bana wa Mulungu ingati buli kintu kinavutisa bazatu wapati yangu nikani yaje ndiye ndali kuwapaisa na tukopamba ati Kibrot hata fa wanafa 3000 immediately po Mose wafa tina wapaya ni chana kuti abanyama tatoka mu Egypto tina wapaisa wafuna kuti Moses tale manabo ibikate bebi biroko kuchokera kumwamba tae wa maota meroni na somba na ngombe zete ze kuja mu Egypto kwa kama timu ya China kuja bebi kuja bandero mkamba timu arefu kuja mana ikuba kuchokera kumwamba mukapaza limana mukafuna manzi nina chaya pamutengo pata manzi achoka mwamba cheo kuna china kwa mchaka kuno komende mabwera wafana kuno kulibe china chachitewa ni mana yeka ingakuzangara 40 years or 100 years bazikola pazi kuno azonga siku chipuru cheo kudya ndicha ni mana yeka unambera kwa Moses akamabota bafana mwa jamani ngimba yeka tengaliko ni tomato mjumileko mana iveke ko yoneka ko cheo red mu appetite kama pake kuna limbe breakfast mana lunch mana supper mana how many years 40 iwe ungajengalembura kusemi kumazuro kama jamata atake chite sebeta zitakoro katiboni kalembura na kusemi wanzako wanatia mana kusemi muzuba mana kumazuro mana mairo kuseni mana muzuba mana kumazuro mana mairo kuseni wani wiki Mose January asira ni mana eka ndiye kuno kwa mbele mnapuita territory ya kaenda ni mana eka ukaba wani month kambekeza tikari na 40 years kuzogoro Mose wati 40 years ya man 3 meals a day said man unaribe kuti madamu azapika zachapwaja anuzidobera chako ukuti kati kulikwenze kwabula kukunzira ulesa asimai niu kulibe kutatake chite mufuna kokoshoka awe kulibe na mpaka chite mwadoba kudara akadoba isikadishi kalifulwa kali ukati ya kulibe kusunga ndiera mulenda lipo ukadoba wadya ukaziliza kudya vita ya zoja ndoba vyo kwaniza kudya ukabisunga chabe mairopeza kuchoka vikusi
So nakamba don't worry vana vanga ndivapona zangu wapasa every day fresh food. Same wole yache choka chusi bana. Bichani cha choka chusi bana. Lunch kwa rokaena choka chusi bana. Mazuro mana. Sen mana. Mazuro mana. Zuro mana. Barati ya Mose ya chiramu. Tikuna kuti ya binango. Iwa nkani yokuti ya nina regesa mpado wene no wakufa. Kwa iwa hala. Ndiye. Ye abgele la mudara. Pe abgele. This time wana. Pasi kona pasi. That's why gospel wanaichinja. Inangara prosperity gospel. Kutia. Ukaenda kuchechi. Kupuzira meza karibu. Kutia. Ukaenda kuchechi. Funa unkara. Ya ipepere nifuna kwa kaproti kanga chaka. Ofuna kwa kaproti. Nifuna posi nkari na ineneka. Vamarenti vanile mesi. Ni kutia. Wayo wanamdara nari mauja. Milisi zake. Furu mchimpaka. Hato kama kutibadi zone. Mimba yanga. Zonse hizi mamele sisa sirina zili mchimpaka. Vena afika cheku mazuru. Mbela che mdara. Mdara. Jakani mwezo kamba mzua utimimba ni zote zili mchimpaka. Lembani wiu. Mdozi mkagona simzauka. Mbone lina. Tipunika kusakia chana. Tisakile kutia. Iya haikuje ndiye kuna waongeza waza. Tipunika kusakira. Tieti verenge buku ya John chapter 3. John chapter 3 verse 14 kufika pa 16. Tikamba nkani ya njoka ilipa mtanda yakambiwa ndi nyume. Nikuna kusiriza ulaliki wanga wa siku yale. John chapter 3 verse 14. Verse 14 ikamba kuti. Sono monga Mose. John niko Old Testament wambokamba za Mose bwanji futi. Then umbera John akamba kuti ndife wa Mose. Muzimu nari kuridinga abantu mu Old Testament church nawe iwe uliko siku ya leo. Ni umozi na umozi. John chapter 3 verse 14. John yangura timbe. Ikaliambire pa 13 ni yakwina. Palibe wina aliyense anapita kumwamba koma ekayo amene watika kuchokera kumwamba mwana wa Mungu. Ukambira wena wanalikira ati Elijah anaenda kumwamba na kaburu. Yesu akamwambia kumwamba ndiye kwenda chokera kulibana bwerako. Ino kanaenda kumwamba. Anatenga wana Mungu jamu kuchukua torunga. Ukafunza Yesu akamwambia kumwamba ndiye kwenda chokera. Sorry iko. Anya matawalikira. Gospel so ya kuti ikumbesa bwino. Umbera munga ndiwe Mungu so. Kaza kuno kumbera chema koi. Verse 14. Tono munga Mose anapachika njoka mchipululu. Moteronso mwana wa Mulungu aenera kupachikidwa. Mose kasi kupachika njoka kwa wezo chita mchipululu. Wezo linganiza kupachikidwa kwa mwana wa Mulungu akabwera. So kaona Mose apachika njoka mchipululu. Ati wonesa sinali kupera kusogoro kuti Yesu akuliko pachikwa pamutanda. Akapachikwa pamutanda achite bwanji. Verse yake ya 15. Kuti aliyense amena kurupira iye akale ndi moyo osata. Yesu apachikidwa. Mose akamba kuti aliyense arumiwa nikurangana chambi pamtanda. Karangana pamtanda wapulumuka. John naye alemba kuti ziyazichitika na Mose mchipululu. Same na izemezi chitika pa mwana wa Mulungu akuliko pachikidwa pamtanda.
But mwana wa Mungu wapachikidwa pamutanda ali Yesu wayakurupirira mwaiye arangale pamutanda agakurupirira apurumuka. Then remember 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 25. Paulo akamba kuti stiralikira zina stiralikira chabe Yesu Kristu anapachikidwa pamutanda. Stiralikira utenga wina utenga wametiralikira ndikupachikidwa pa Yesu Kristu pamutanda, so that inu mukarangana pamutanda mupeze kupulumusa. Funzo yanga ndi yakuti kuchechi pamene mwankhala muli kuyenda kodi wanakupunzana utenga warangana pamutanda olopera bwina ndali kupunzana utenga wakuti shangani siti mayo chito zaipisi wakuti kama nini wakuti supereka chakumi leta chakumi ukaleta chakumi uzapeza nchito ndiye mwamene asewezera Mungu. Iyai Mose auza wana wa Israeli langanani papa njoka itamene naika pamutengo ali yense azalangana azapo Yesu abwera apachikidwa akamba kuti ali yense azalangana pamutanda apulumusidwa. Nanga utenga wamene mwankala muuzima kuchechi komwe munali kupita nutenga otani kodini wamene wakutirangana pamutanda. Iya Paulo akamba kuti stiralikira zina setiralikira chabe kupachikidwa kwa Yesu Kristu pamutanda. Ndiye utenga uli mkati ka nyumba ino, utenga uli mu Beam of Grace Ministries nuodalikiria kupachikidwa kwa Yesu Kristu pamutanda kwa sira mbatatisi zamene musakire ndani ku market muzazipesa ngatukula kudya kuenda ku market chitapisiwe kupindura daka parodi ukapindura daka gure kukudye ufuna kulembera kulokula kwa sapato chini chapisiwe kupindura daka kukale daka bori uzisevinga pamono ukakwanisa 2-3 months zenda ukabuleza pa. If I never prophesy, I am seeing you wearing a suit with a nice bow tie. For this prophecy to be fulfilled, because as the anointed of man, I speak from without. I don't just speak. I want you to come and sow a seed here. Then I will prophesy. Then it will happen. Wasapo kuja kwa family mwako tu mwamendo. Ni mwamendo. Aya mama ya konda ya nyama tawalipanda. Awa nyama tawalipanda. Ukabeleka Thessalonica, ukabeleka Philippians. Jema mena hapa mautichenjerani nazo imbwa hizo. Because doctrine ya mena wapunza siwa uza watu. Kutira ngarani pa mtanda mpeze chikumusu. Doctrine ya mena wapunza ni haku chukwa tichamu chigwendezeka chukwa tichamu. Sikareko gwendezeka. Unapeleka tichamu. Papa zaona ni kudara. That's why. Kanje becha kuni mchukua changu sengazi kitu. Kuna watu wakonde usazi kama kwara ndimo wakirisi. Mangwara simu ya zimu. Shangani na siti. Mwashangire. Rosa gono zipempera chosi. Azapempera bwanji Mungu saa mziva. That's why Paulo akamba kuti romazitenge kwamba kuti. Wazapempera yeye wakama kuti. Nilani kwa Mungu azakutira zote zemene mufu. Hera sizo kama kuti. Romba basamuri bila bwanji wamene siwaziva. Heni mazamu ziba bwanji ngati kuli kabala likimira. Nangawora likira zala likira bwanji kwa mtuma. Then wanyamata wanayimirira nokamba kuti don't worry zazituma teka. Leka tizitume tende pazikora pansi. Kazi Philippians chapter 3 akamba kuti anyamata wanatumiwa na njala. Mimba yabarikita njala mimba. Parasi kuganiza jebota tete yambekaseo grupa. Tingazidi yako tuma sausage pamono. Kaseo grupuka yamba. That's why anyamata ali inapanja. Mara ili so. Kora kamba hallelujah posa papanyangani. Sausage. Yapena kuberani matu. Mwanita ya kubureko sausage ujeko na wale. Kuguri na mabusa. Iwanda uja kalemura kunyumba. Feel good gospel. Si kupeleka kulinda kulikonse. Chachi kura wesa utenga. Ukapeza mbusa. Wea mbusa kutirangana pa mtanda. Wauona mtanda. Na uona. Anamfera uchimo wako. Uturobe ufumu wa kumamba. Wamesesa. Na mesesa mbusa.
kuti siku lomwe nzimira tikakupereka ku memorial pakwenda kukumbira kuti uli na mwala wamene usambira, mwala wamene utendiye testimony yakuti ukafika so sura mkula mwala ukula mkulira wamene unasambira kuti ni mwana wanga uyu, taona mwala uli manja mwake, ndiye mwala wamene nasiya kuti aliyesa zapezeka nawo uyu mwala ndiye aronga kuvumwa kumwamba. Sufu so mafuso because mwala wamene ukunika pa msamiro uli nawo. Ni mangati wamene wanadalikidwa utenga wapata tisi na mapoteto lero wanafa. Gospel kila siku ya leo wanaibe mpata oimvera tina washika wanafa, but wanaenda kumanda kutamazibusa no segura mabaibo kwemba kuwelinga utenga atenga mwana wake diana mpanga okufa bwena kujoti ochita bwena kujoti. Rest in peace. Arresting a band in peace. Somebody who never learned the true gospel. How do you expect somebody to rest in peace? Gospel alibe mutima wake. Miana zazi kulika pa msamiro alibe. Then you repeat ukamba rest in peace. That's why you can present wishing or offering who that rest in peace. I don't do that. Why? Are you resting in peace? Umuzi wa Yesu. God is umuona ujaone mena anandolira kuti Abraham na papa usaba munyama Lazaro aike koje mazimu kakuma mumazi anprojeze papa rudi mkono kwendiri kukupya. Why anakutika ujamnyama sana kuziwa Mungu. Then where sasa wa Mungu ona mungaenda kuti aende komendo kwa pepa mazi parulimi. Then you will peace pano. Rest in peace. Rest in peace, my beloved wife. I will never forget about you. Rest in peace, my beloved husband, my beloved son, my beloved daughter. This is all useless. What we are supposed to do is to show you Jesus. Once you have seen Jesus, even if they don't bury your body, don't care about that. What matters is when you die, you enter paradise. You begin rejoicing with Jesus. Rest in peace, rest in peace. Where? Isati kukumbira tinari nayo nzatu. Izo wapino mtima mnyamata. Ola eze kawala. Eze wapino mtima mnyamata huyu. Mnyamata sana kumwamboba. Iyo eze kuchoma pakachaso mnyamata huyu. Eze kumwaka mbirako chechiraka. Pati sana kumwamboba mnyamata. Ugore kwino mnyamata. We shall meet. Yes, you are going to meet with him. Because we will same boat. I don't say we shall meet with you. No. I'm going in a different way. You are in a different way. That's why I want to chava. Kama kama tukakonga chitu chava. Place here uzapika cha. Ni panja. Guys, one day follow the crowd and see. You already reached the exit. Ukaona jamaa chiwa tuchukuru soka hili lezo. Ukaona wambili watu waenda. Wangono waenda. Usaka konge wangono. Konga wambili. Zaka zipeza ulipanja. Konga wangono uone. Jema uzaka zipeza ulipanja. That's why I come kuti chiroti cha chikuru chipereka vantu kuchiono ngeti batika mwoyo karoti ndeka kupereka vantu kufumwa amen. Vambiri tinakonda fuel gospel aliwa desa waimba okay ruwagwino so maja pia uimba utana meditate cheuona ni chani uimani kuone kama prayer is being answered. 2022 wanafaka na mathimu. So it is the year of prosperity. Kuchokera lika how many years papa wako makuuza kuti this is your year. Enda ukawafuze siku ya leo papa 2010 unakamba kuti it is your year. 2011 it is the year of prosperity. 2022 na hii kuti it is my year. Siniviona ni vili kuti ikaturina zamene si donsa bulobwino. So mwezi donse la zanga uzakita mamene na chitire kutoka mada abusa ni na msonga na nani wawili mwenai. Don't worry about my son come abusa utenga we mulali kila we try kila para change tipeleka watu kumulio because tipempele na watu kutiba remene stiwa auza kutiba ngane pa mtanda basibe Yesu. Yeah, it is not like that. Tipunza Yesu ate tipunza watu na kupasi na tunafunza Moses pia na ikanjoka pa mtanda mchukuru wewe na mfunza Moses
practice Moses anaruka jabota ai bomba na sigera na kuza jabota ngati warumi wanangana pa mtanda manjoka pande then you be fine. Then apandabereka John chapter 3 verse 14 kufika pa 16 akamba kuti ali Yesu yarangana pa mtanda akana moyo wosata palibe matatisa palibe makeke palibe pastors basket palibe takumya tezi mundi opanduka opandukira sawa. So nafuna umkalena time uyambe kuganizira kwa utenga wako because so kulikola itu. This is what they do. Ukawaonesa choona so you become an enemy to everybody. That's why they pay ona kuti aba bantu waje mwana nyoka kuziba imosi. Endo Catholic ile. Afunze bota. Hii doctrine yana nikuperekana kumuliro. Sababu za jeno ndani nena. Messege iwo kono jajika. Messege wakaenda kumuliro. Messege ende kumuliro. Nanga wa Dutch. Na wewe waenda kumuliro. Vera. Ino so. Nanga wena mwenda BCZ. Nena ngo Anglican. Na wanyo apostle bonzi. What even done? Ngaturi munyo apostle kadena SJ uzata usazine na machechi. Nyoze na mungu. Ngaturi SJ ukadena katuri so manena machechi. Ungaturi Anglican kanene Dutch. Usanena machechi. Usanena machechi. Suza rofu mwa kunyozera. Depe wala kuti wose wali msemu boat. Hediza chikuza tumenda kumuliro. Chachi ulengera chikuza sa kufuma ngoma ni chachi. Yesu mulipo. Yesu eka ndiye alowesa wantu kufumwa kuma. Ndiye wameletira kikira. Ukabwera mpimo of grace ministries. Ingatufuna olemera. Tizambuza kuti waliko ma entrepreneurs. There are so many speeches out there. Enda upunzire how to save kamane. My Joseph nako 2 part. The other day 2 part. The other day 2 part. 5 days uli na 10. Ngati na 10 ufuno kulira ko necklace makazi wako. Waenda wakulira ko connect chain. Na kukulira connect chain inaweza na 5 days yo saving na mkazi wako. Leo madam ngati zito za kununua kuta hani. Mwezo pepera nishi. Leo zamata baby banali pepembera. Yes a discipline chabi ya kunjarama kupira kan saving yako kulira ko connect chain. Sure ani banali pepembere but yali tunaenda ku mountain. Tezo pepera kuti by thunder by fire. Sisi zaenda na bear this year. Zapata sapa. Sasa last time nakwenda na kama bana. Utamunyama tana basi hapa tokurupi. Ana mzimu wa Mungu. Naenda kwa mountain ni. Anyama tawasia zapata pano so. Baada pepera kuja. Zonze sasa kwa sana pana mabagi machana. Kasi mnyama talibe capital. Vene arakuziwa na mzimu. Hausa kila capital. Mountain ukulizapa to Zambia. Ukafika tepe paso za space. Ukaguliza zonze ziti. Kulina 500 kwacha. Kuyamba kupopina kwa popcorn parodi. Mnyama na ndiye mwana Yamkuwa. Is a test for sapa to kupempera iseka. Tinali kupempera chana. Mungu wanga siko. Nilimkati mama mountain. Wewe mpeze kama Njoka. But sinarumbiwe na Njoka. Nikitoko za jape sinara. Siko Mungu wangu. Saba ndo zambi zili hapo. Mnyama tanabara tena kibaki chake chuko pale. Fika tayo tuonga. Mountain ya kubauri si story. Ni real story. Nisi takwenda mountain ya kubauri. Kulika ngono kuli Ikulu kusogoro. Ya meneja Ikulu. Ile ni kuna ati iwe isi ya kubaza bato za wewe. Heri utakoche kama yako Ikulu sasa ka. Sasa kina capital mnyama hapo. Ayo popinga mapopcorn parodi. Kata ziko mbongeza mwanoni. Anyama atawashtameni. Kwa hiyo chose wa demoni. Then ile mind yamo kuzibuka. Ile matani sio. Demoni hicho. Ili mwenzetu kwa profesa kuti sama to za beo 0. Vera matimo ni mwe alinga. Wasili za kama after 2 hours. Mnyama atanaenda na kufika kukombo ni bro. Because 2 hours inakwa. Wapo ya maji. Bora ufika pale. Ngoja sasa kusikia. Tuma mabaki tu hizo basi. Mafoni yeze ya sana 0. Je, kuitana maji asongora ni man of God.
Nilirikane pamwara to. Ngamba kuseka. Nati maona kuvura sapato kwembembera. Kutenga wa Yesu ndiye Paseka. Ndiye ngoza ya Paseka unatipunza ukipembera usavura sapato. Because skin inakonza sapato yako inachokera pamposi. Ukavara sapato semu wavara Yesu Kristu kumanyi kutubi kwako. So that usazipundure pamene uyenda. So ikatisukuvala sapato. Ukamba kuti Yesu ndiye chikonzaine chapepea ndezazipundura nokumbera. Tenti musakire. Man of God. My intercessors watatu endani parupiria mani kupempera. Ipo benango tente mge mdown. Inakaraka fafa. Zero. Parasti wose waunga na wacha na mgiro. Panya mabele sabato pa. Paya shuwa mbudo pamene. Peze ma fire rotima fire ya masolo. Fire. Kwa meda uli fire. Azabweza sabato anazibweza. Kuna acha kuseli sete pamene pale. Kana go 2 days. Ati nikuna nione kugwerera kwa sabato pale. Kuti. Pano lobetika mamunyama atatanti kwa sabato. Agurisi. Afuna ogura popping machine as popping up a road. Wana wazama kuti. Sabato zinaye na waponi anaenda. Vomba robezo oneka bwino kama mountain mine akona ma jacket ya tari. Munyama tosinize kapenda pano peli kamba mulimera ko bayibeli kwezi kwa 2011 ati musimu wa sevens munyama ukatu aipeze ya mwisho bado kazunguruka siku ya leo mkomba mzapeza sabato zili furu pato wabusa bali mkati busa lalikira kwa utenga wauze kuvura sabato sema na kukana Mungu atisinga kule sabato kwanza hapo bali sio sabato why is it good kwanza kusebulira face Moses anavura sabato. Wewe wasuwa na kuti Moses anavura sabato kambaka kuti anali kufuna kuti expose 10 toes around 10 commandments. Na wewe ndiwe Mose. Yes, it is Moses because if you was staying protected by the Moses so. Wankara Mungu. Tenti milile mbele. Sikomo atate mitoko zabe zinaramu. Kambaka utenga wabwino utenga umumatiretera siku ya leo. Matikumburusira chisinsi chakuti ife tikwanise kupunzira kukura kuyera kwanu